салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. хумо 1000 рубл 122 сомону 40 дирам. Коммерсбанки Тоҷикистон 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. Душанбе Сити 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. Алифбанк 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. Спетамент банк 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. $100 1085 сомон. Амонат банк 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. $100 1088 сомон. 100 евро 1135 сомон. банки хата 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. Орион банк 1000 рубл 121 сомону 30 дирам. бародари азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.